Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe ko salminde e juurade e arda tongande on karfe janganoɗe ay ngal ɗo alluwal sa wawi ngal andu tonganima dendagal ko jangunoɗa ko. Bisimillah jangen. Ay nani ay ɗo kuɗogol nani gadden kuɗo ɓalewol aywa ay sa waɗi ni ay ni ay 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 ɗo de toɓɓelay ay ɗo ay 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 de ayaqa shun pakarun ay ɗo jalasun jalasun ay ɗo ay dama damatun ay damatun ay ɗo hana sun ay hana sun ay ɗum woni hana sunay ɗo woni wasakhun aywa wasa khun ay ɗo wasakhun ay ɗo woni za'azun ay za'a za'azun ay ɗo woni hafazun ay hafa hafazun nani ɗaddaghun ay ɗadda ghun gasi ɗo haaɗi ɗum ɗo tongi abajada mo jangonɗa o joni mbaɗen ni ay ɗo woni a ɗo woni ay ɗo woni qa ɗo woni shun ayqa shun ɗum ɗo tongan ma karfeje nayi alif jubriya gaf toɓɓuɗo shintoɗe piccuɗo ɗo tongi ay bakarun tongi hen ko baka run kañum tonganma ba o e kef e ara ɗo tongi ay jalasun jala suno ko ɗo tongi ja tongu laamen sinararo ay damatun da ma tun ay damatun de tongi ko del e mim e tao gasi ay hanasun tongi ha mawɗo e juburna e hunendu ay wasakhun kañum tonganma wow saredu ha tonguji ɗi ay za'azun tongi zayyin za'a zun tonganma zayyin ayna baliɗo zadel hafazun hafa
zun kañum tonganma ha tongu fa toɓɓude zakoyngal. ɗaddagun ɗaddagun tongama ɗakoyngal daariɗo gayna baaliɗo gasi. ɗum ɗo tan tungi karfeje nogas jeetati ɗe. joni noon ayika suno allifo adi, ay bakaruno ko ba adi, jalasun ko ja adi, ay damatun ko del adi, ay hanasun ko hamawɗo adi, wasahun ay ko wowu adi, ay zaazun zoyin adi, hafazun ha tongu adi, ɗaddagun ɗakon adi. ɗum woni a ba ja da ha wa za ha ɗa. famide ɗum ɗo woni a mbaɗen ni. ɗum ɗo woni a, ay anani, banani, janani, ay danani, ay ha onani, wanani, ay zanani, ay hanani, ɗanani. ɗum woni abajada hawaza haɗaya. haɗa o ɗo haaɗi. garna yawo ay yanani, ay kanani, ay lanani, ay ma onani, ay na onani, ay sa onani, ay ayna onani, ay fa onani, ay da onani. ɗum woni capanɗe ɗe. temedde ɗe woni kaafo e rao e sino. ay ɗo ko tao e hun endu o e hatungu o e zadelo e zakoyngal gayno o. ɗum woni temedde ɗe ujunere nani gasi. ɗum ɗo tan sa wawi ɗum a andi limore, a andi karfeje. ɗo tonguɗa abajada ma o, abajada hawaza haɗa e kalaman o kanko sawiɗo. ɗo noon ko ha mbawa jangudemo mbiya ayqashun, bakarun, jalasun, damatun, hanasun, wasahun, zaazun, hafazun, ɗaddagun. ɗum woni ko tongi abajada o. lawol gotol ɓallo haqqille ma o. dendagal ko jangunoɗa ko ɗo suuri, ko ɗo mofti. yo Allah hokke nande ɗum e famde ɗum. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗum ɗigga, mbañirɗon jangon ɗum ɗigga. on koola koye mon, ƴewon bawɗo, ɗakkoɗon sara makko, o holla on, o walla on jiyon. on dañani mon wallon nodde 00 221 77 906 14 81. mbaɗa Yaya, mbaɗa Ly, jawa sabo caguirɗa a saggani ɗum jinmi. walla an keso jiɗɗo e nadde e jangde jahore nde, gara kaala indema, yettodema, ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, jiɗɗo wiya aɗa haalne sarɗiji ɗi aɗi belimo, o jokka jangde o janga. o yiɗa o accewadeje. wasalam. ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. on jarama. wasalam.